She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, rocket man, burning out his fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. U prethodnoj epizodi serijala Moj svet na ekranu upoznali smo vas sa Kazablankom, savremenim središtem Maroka. Danas se selimo u drugi deo ove fascinantne zemlje, u grad Marakeš. Poznat po imenima Biser Juga i Alhamra, Marakeš je uz Fez, Meknes i Rabat jedan od 4 kraljevska grada Maroka. Ulazak u Marakeš je kao da zakoračite u drugi svet. Grad kao da podiže zavesu svoje crvene scenografije na kojoj se boje zidina, peska i sunca stapaju u jedno. Ono što se odmah osjeća jeste energija. Grad ne miruje. I dok hodamo kroz njegove ulice, čini se da zapravo nismo mi ti koji istražujemo Marakeš, već on nas. Crveni grad dočekao nas je svojim karakterističnim uličnim živopisom, zagonetnim sukovima, mirisima začina i zvucima hagla, živahnim pregovorima između kupaca i prodavaca dok se cenkaju. Regija oko Marakeša, pre nego što je on i formalno postao grad, bila je naseljena Berberima, poznatim po agrikulturi, stočarstvu i trgovini. Grad je kroz vekove igrao ključnu ulogu u formiranju kulturnog, političkog i trgovinskog identiteta Maroka. Osnovan 1070. godine kao prestonica dinastije Almoravida, postaje centar moći, pre svega posredujući u trgovini između Afrike, Evrope i Bliskog istoka. Zlatno doba Marakeša dolazi vladavinom dinastije Almohada u 12. veku, kada je grad izgrađen i proširen. Nakon 300-godišnjeg kulturnog i političkog pada, dinastija Saadi u 16. veku uspeva da Marakeš načini jednim od najvažnijih gradova u islamskom svetu, a od 17. veka tron preuzima dinastija Alavida, koja vlada Marokom i danas. Od 1956. kada se Maroko oslobodio francuskog protektorata, Marakeš nastavlja da živi i razvija se kao veliki grad, iako je politička i ekonomska moć prešla u novu prestonicu Rabat. Kroz osvajanja, propadanja, ali i briljantne epohe prosperiteta, Marakeš je uvek bio grad koji je reflektovao snagu i snalažljivost Marokanaca kroz vreme. Sa nešto više od 1 milion stanovnika danas, Marakeš je centar kulture, turizma i trgovine. I dok se naša grupa polako probijala kroz gradske ulice, imao sam utisak da se krećemo kroz vrijeme. Starinske radnje, zgrade sa drvenim balkonima i prozori ukrašeni arapskim ornamentima. Kroz ulice starog dela grada, Medine,
čuje se odjek iz prošlih vekova, od veličanstvenih palata do lavirinta uskih ulica. Svaki kutak krio je svoju priču. Jedna od njih vezana je za Bab Agnau, najlepšu kapiju Marakeša. Legenda kaže da su kroz nju prolazili isključivo dostojni, a da bi onaj ko pokuša da u grad unese laž, prevaru ili nepoštovanje, izgubio osjećaj pravca unutar Medine i lutao njenim lavirintima dok se ne pokaje. Danas, kad uđeš u Medinu, lako je poverovati da ona zaista ima moć da te vodi ili da te testira. Medina pulsira nekim svojim posebnim životom u kome vladaju jedinstveni red i dinamična energija. U njenu vrevu uranjaju i lokalci i turisti, gde se ljudi prepliću između tezgi i radnji, od onih koji nude šarene začine i mirisne biljke, preko radionica sa tradicionalnim tkaninama i kožnim proizvodima, pa sve do majstora keramike, metala i drvenih rukotvorina. Kafane i restorani duž uličica pozivaju da se zastane i uživa u bogatim aromama marokanske kuhinje. Posetioci mogu pronaći sve, od sitnih suvenira do luksuznih rukotvorina, a trgovci majstori pregovaranja često prave mesta za dodatne poklone i popuste kako bi zaključili dogovor. Medina nije samo trgovačko srce grada, ona je i scena svakodnevnog života gde se prepliću i nadopunjuju boje, mirisi i zvuci. Daleko od Medine postoji jedno mesto koje nosi tišinu vekova, Melah, stara jevrejska četvrt Marakeša. Jevreji su u Maroko došli još u antičko doba, a mnogi su utočište ovde pronašli nakon progona iz Španije 1492. godine. Kao zanatlije, trgovci, lekari i prevodioci, Jevreji su sastavni deo marokanskog identiteta. Filigranski nakit, začinske mešavine, andaluzijska muzika samo su deo njihovog nasleđa. Melah je nekada bio pun života, a danas je dom tek nekolicini Jevreja. Većina je otišla tokom 20. veka, najviše nakon osnivanja države Izrael, ali tragovi su ostali u kamenu, pesmi, jeziku i u srcu ovog grada. Melah podsjeća da je Maroko bio mesto gde su se religije preplitale, a identiteti spajali. Marakeš možda žuri napred, ali deo njega i dalje hoda polako kroz sećanja jevrejskog Melaha. Među senkama Medine krije se jedno od najsvetlucavijih mesta u Marakešu, dvori snova, Bahija Palata, mesto tišine, raskoši i tajni iz jednog drugog vremena. Građena krajem 19. veka, ova palata bila je lična rezidencija vezira Ahmeda bin Musa'a, poznatog kao Ba Ahmed, čoveka iz senke koji je praktično upravljao Marokom u ime mladog sultana. Ime Bahija, na arapskom sjajna ili sjaj lepote, posvećeno je njegovoj omiljenoj konkubini. Ba Ahmed imao je viziju da stvori najlepši dom u Maroku i uspeo je. Palatu, svojevrsni lavirint, rađenu etapno, bez plana, radilo je preko 1000 najboljih zanatlija iz Fesa, Meknesa i Rabata godinama. Zidovi i plafoni govore svojim jezikom, ručno rezbarena kedrovina sa Atlas planina, delikatne reljefne štukature, tradicionalni zelidža mozaici, vrata sa intarzijom, stakleni vitraži, svaki kutak je umetničko delo. Ba Ahmed se kretao polako u senci mirisnih vrtova i pogleda koji ga nikada nisu napuštali. Rijad, centralno dvorište sa fontanom od belog mermera iz Meknesa,
bilo je mesto prijema i ceremonija. Simbolično rečeno, Bahija Palata je vreme zarobljeno u ornamentima. Podsjetnik na efemernost lepote, moći i svega što nam je dato, a što jednoga dana mora proći. Nakon Ba Ahmedove smrti 1900. palata je opljačkana i napuštena. U 20. veku koristile su je francuske kolonijalne vlasti, a danas je otvorena za sve. Iako je bez nameštaja, i dalje zrači raskošnim sjajem. Hodamo tiho, kao kroz živopisni san, dok šetamo sjajnom palatom. Kao dve drugačije verzije jednog te istog, istovremeno i naizmenično pratimo priču lokalnog marokanskog vodiča na engleskom, da bi nam zatim sve to profesionalni vodič Andrija preveo na srpskom, naglašavajući važne detalje. Marakeš je kao muzej na otvorenom, ali i ne samo to. Džema El Fna, jedan od najpoznatijih trgova na svetu, mesto je gde turisti i lokalci svakodnevno uživaju u gotovo nestvarnoj magiji. Ovaj trg je kao živa predstava pod vedrim nebom, gde se svaki korak pretvara u novi prizor. Mađioničari i pripovedači okupljaju znatiželjne gledaoce, dok zvuci bubnjeva i usnih harmonika ispunjavaju vazduh. Vašarsku atmosferu potvrđuju mirisi začina, jela i svežeg hleba koji se mešaju sa duhom starih priča i legendi. Kažu da je davno, pre nego što je trg postao ovo što danas vidimo, tu živeo duh Džema El Fna, čuvar trga i njegov nevidljivi majstor ceremonija. Duh je bio toliko nestašan i duhovit da je znao svakog dana da iznenadi prolaznike. Nekome bi pozajmio šešir, drugome bi pomrsio kosu vetrom i sve tako. Meštani su mu dali nadimak kraj haosa jer je donosio zabavu i pravio smicalice u isto vreme, ali niko se nije ljutio jer, kako kažu, bez njega Džema El Fna ne bi imao tu živost i dušu. Duh trga nikada ne spava, baš kao ni trg sam. Sa trga Džema El Fna pogled vas neizbežno vodi ka Kutubija džamiji, svetioniku vere, tišine i arhitektonske elegancije. Njena kupola i visoki minaret dominiraju gradskim horizontom već skoro 9 vekova. Ime Kutubija potiče od reči kutub, što znači knjige, jer su oko džamije nekada bile smeštene brojne radionice prepisivača, pa su je zvali i džamija knjižara. Sagradio je kalif Abd al-Mumin iz dinastije Almohada oko 1162. godine. Njen minaret, visok oko 69 metara, postao je uzor za kasnije tornjeve kao što su Žiralda u Sevilji i Hasanov toranj u Rabatu. Na samom vrhu minareta 4 kugle svetlucaju na suncu. Prema legendi, jedna kraljevska žena, nakon što je prekinula post tokom svetog meseca Ramazana, istopila je sav svoj zlatni naket kao čin pokajanja. A od tog zlata, kažu, napravljene su kugle koje i danas krase vrh Kutubije, kao tiha poruka o slabosti, oprostu i duhovnoj snazi pokajanja. U srcu Marakeša, na samo nekoliko koraka od Kutubije, prostire se park Mulaj Abdesalam, istorijski vrt stvoren pre 300 godina kao poklon za princa, služitelja mira Mulaja Abdesalma, sina sultana Sidi Mohameda ben Abdalaha.
Zamislite 8-hektarni prostor tišine u srcu vrelog Marakeša, zeleno ostrvo u haosu grada, a u isto vreme pulsira savremenim životom, internet vezom, edukativnim ekranima i mirisom citrusnog drveća. Na jugozapadu Maroka, gde se vetrovi Sahare susreću sa mirisima Atlas planina, raste jedno od najposebnijih stabala sveta, arganovo drvo, drevni čuvar vremena i zemlje. Njegovi plodovi skrivaju nešto što Maroko s ponosom naziva svojim tečnim zlatom, arganovo ulje, dar prirode koji spaja tradiciju i nauku, lepotu i zdravlje. Nekada su Marokanke ručno lomile orašaste plodove argana, a danas su automatizovane prese i mašine savremenih destilerija preuzele deo tog posla. Mi smo prisustvovali prezentaciji arganovih proizvoda u jednoj poznatoj destileriji u Marakešu. Arganovo ulje je danas ambasador Maroka širom sveta u bočici parfema, kapima za kosu, kulinarskim jelima i ritualima nege. Marakeš je grad koji se ne otkriva odjednom. On podsjeća na stranice rukom pisane knjige, od stare Medine i jevrejske četvrti, preko senovitih vrtova i Bahija palate, do užarbanog trga Džema Elfna i mirisa arganovog ulja, svaki korak vodi dublje u priču ovog grada. Hvala vam što ste putovali sa mnom kroz Marakeš i gledali ovaj video na kanalu Moj svet na ekranu. Do nekog novog grada, novih boja i novih mirisa, vidimo se uskoro.